Ebusia for me ma obibia akwaba sonko ede eba too much GHS so epes kapa ene medi na de breaking news ababeto yapono so ena medi eba abeson ahwefo ene etiefo na arehosem abeto yapono so eyese founder of Nasara Club na ebiom nso so wosan so eye panipa wo boa eye New Patriotic Party eye MPP Amanyoko eye Alhaji Saini Mega ene de enti ababeto edwa eyese yem papa adani benkum so achese wono so ato nananom ewo eye ensiedo na ekwan a eye yem papa yi efa so edi efrimu na achese amagana for eja obia kasa ene eye adwendwen eja obia achese ene achese omode so bone elbom nkrofo binum ene eho enkro ne eba na sei ena enchemu a ebeto odwa no etie efri eye 233 news online womu echiremu anachese eye ni abema yem papa ye nana ya de nyina eye Alhaji Saini Mega ya wo eye MPP Amanyoko no emu eno were involved into eye motor accident ewo Aflawo road no eso ewo voter region se okọ eye party no activities bi a wo mkọkọ ye wo honom na enum wo free honom ma chese wo ba no ena wo bebehia eye ne nkwanhia ewuo a enede won kan eye atiasefo hu ebiemu na ebusuafo news yi ebebeto eye apono so ede ene ebehwe Ghana fo wo bia atwena no ede esi eye ensem no eso na enioma mienu ena wo mode wo mo eni esi so se activity awokoye ekokoye wo voter region Aflawo road ena ebiomu ensuso no ekwan a ofa so nya ni nkwanhia na every motor accident no eno ne ade mienu Ghana fo edi wo mani esi eso na de wo mo eka enyina ese enti say the moto ekunkum enkrofo wei ena yem papa former president John Dramani Mahama why na adwen say wono opese wo legalize moto enfa ema okada fo no wo mu enyusu na da bida because yenye legalize krampa wode na no kan ye enkwanhia dodo a akoso enkwanhia dodo a esisie ene enkwanhia dodo a ebesisie wo mu entimi engina ano enti say yem papa ye na adwen say anase wo fro sem wo betimi bibi anase wo pese wonye bibi na wonfa emma Ghana fo ehunu se obetimi aye bibi di aboa eyetimemufo emmebunu no ama wo mo di ato aba ma no pa dia wonjai se wo legalize moto no because anase wo kada no because ekunkum enkrofo dodo NSS say enede yem papa Alhaji Saini wonka atiasefo ehu bi ni nyina moto no na eno na wo mo efri ho no moto so said party activity ben ena ye papa okokoye ewo voter region ewo Aflawo ekwan so enu ntinum ama enede woto nananom ewo ensiedo na no na chese Ghana fo ede wo madwen esisi so o mu kire mu se da bi enche ye bia ena mentime ho ase ekoso ewo voter region a chese Western Togola militant for de nyoma bi gugu akwa mu a chese no mo mpesa police for ne asoja for krampo ebeba be piemu ewo honom a wo ma hyehye a police for edan ye wo honom ne ho nkroneba enti activity ben party activity ben ena kokoye could it be say wo kan mpeni for wo mo hyase ma sa nyoma we esisi ye no ebi ana a chese Ghana for edwen ho a wo mo den enti ase se activities ben kwa na ya papa yi okokodi ya enu nti ama no akwakwohye ne nkwanhye ewo nti wo mususu sem yem papa yi onko obenim bibi afa Western Togoland wo mo entokoya na se nyoma ekoso ana mentime ho ase a na asore wo mo eso no wo benim bibi ede afa ehun na abusuafo ensem no de jese dodo na bebre na na wo mo aka ede afa ehun na so obi no mo se de bi adem enti obi ntimi ntusa enkonkopa bibi a wo beye ana radio emaye mfamfore fore yenua bema na ye nana wanya ne baby ekrom na abusuafo ye di esi ana ye di era yenua bema Sylvester Ofori US based pastor na chese wokun ne yire Barbara Ofori no na no memenda na chese wo mo ede wo mo da no ehhehye so asese na me no wo kasa de Barbara Ofori ya pepa na chiri kra ede free atasefo asase eso empenifo bebre ene kokopie mu ewo na kachi achese wo mo ema wo abusuafo
fam ade ato wo mani wo mama wo mo eye yakọ as say eye nukunu anase ne ex husband anasofo yin so wono so oda so ewo emra animu ase de emra no ebe hihye ye bia so no wo mo ede eye enchiremu ebeba ababetu edwananti na ye mama so atesem eye ewo yi ba ye se de bemba yi ebo ne yiri etuo ewo bank animu ni nyina ye de beba somo se de ni videos ba ya no wo threaten so obeku ne yire ni nyina ye de beba somo enti se eye da na adrum na se ya prapra eye babra ofori na chiri kra na ye ntimi nkase ye mfa eno so somo enu nti na ye ma hwefo ne etiefo ewunu se eye babra ofori se de wono ye de no akwa kopiemu ewo eye asamando ye de na akwa kopiemu ayewo eye amusie ye mfanchem ye de na akwa kopiemu ewo amusie ye se de yakata na chi kra e de frim atiasefo asasi eso abusuafo wo hwe eye ye mpapa na ye nana a tesi same ena moto akwanhia a chese okope eye dwumadie bi edi ye edima na manyekuo enu nti no wo free ho eba moto awofa ye abenya akwanhia amana hwere ne kra enkwa den na betimi aka edafa we ebe ma ye hu se ye support say ye legalize eye okada anase ye njai na wo hwe eye babra so say ya kwakra ne chi kwakra ya den na wo so betimi aka edafa hu for adwenche ebra e wotuma gh ye comment section midin e de akwiasi kapa dasene ye besane hia. Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am person TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Mo koso show mo. No anybody de bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaiah Kodwampo. We between family the great tampo. Bring. One man come on here Too Much GH. Too much GH, more too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.